Yes, ni abanyamurenge hirya no hino aho bari ku isi. Ubwo turahera hariya i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika, tugaruke no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bagiye babarizwamo. Tunyarukire muri Kenya hariya i Nairobi, bari mu myigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana iyicwa rya bene wabo bakomeje kwicwa n'ibitero bya guverinoma ya Kinshasa. Murabizi ko nta munsi bwira cyangwa ngo buke batarerwa ntambi batagabweho ibitero na drone za kamikaze, drone za CH-4 ndetse n'ingabo hasi ku butaka zikabahozaho amabombe. Tugiye kurebera hamwe rero ubutumwa batangaga bamagana iyicwa rya bene wabo bakomeje kubuzwa amajya n'amaza ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ku butaka gakondo bwa base na basekuru. Nyamuneka aka kanya ndanababwira ku kuntu situation yifashe muri Kivu y'Amajyepfo. Aka kanya rero turebera hamwe byinshi bigezweho. Ni Colonel Nanga yongeye kugaragara aganira n'itangazamakuru n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo M23, agira byinshi asobanura ku ntego nyamukuru za Alliance Fleuve Congo M23. Ni mu rurimi rero rw'icyongereza, turagerageza kusemura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turebere hamwe ese ni iki Colonel Nanga yatangazaga. M23, the main objective, our vision is called from a failed ihuriro rya AFC M23 riravuga ko intego yaryo nyamukuru bundi no guhindura Kongo ikava ku rwego rw'igihugu cyananiranye ikaba igihugu kigezweho. Bifuza ko Kongo iba igihugu cyiza cyo gukoreramo ubucuruzi n'ishoramari. Kugira ngo ibyo byose rero bigerweho, mu byukuri turavuga ko icyambere ubundi nukongera kubaka igihugu n'inzego za leta. Ubwo rero ni nk'ingabo, polisi, ubuyobozi ndetse n'ubutabera biboneye. Ndetse mu byukuri duhora tugaragaza ko ari ngombwa cyane kubaka ibikorwa remezo, kuko Kongo ari igihugu kinini ariko gifite ibibazo bikomeye by'imihanda n'ibindi bikorwa by'ingenzi. Ibyo bashyira imbere rero ntabwo ari byo twebwe tureba. Turashyira imbere kubaka igihugu kurusha ibindi ni ukubona ibiribwa ku baturage ndetse bihagije bose nta kurobanura, kubona amazi meza, gutanga amacumbi meza, guteza imbere uburezi bw'abana no kunoza serivisi z'ubuvuzi. Ni Alliance Fleuve Congo M23 ibyasobanurwaga na Colonel Nanga. Giranga ahangaha birumvikana cyane, yakomozaga ku ntego nyamukuru zihuriro Alliance Fleuve Congo M23, impamvu M23 irwana, impamvu baharanira impinduramatwara amagingaya. Yes, ni Colonel Nanga rero n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 asobanura neza icyerekezo cya Alliance Fleuve Congo nk'icyo guhindura Kongo ikungahaye igendera mu mucyo. Bigaragare ko rero mu byukuri mu gihe bitaragerwaho Alliance Fleuve Congo izakomeza guhatana cyangwa se gukotaminira kugera kuri iyo ntego. Hanyuma rero reka mbanze mvunagura amakuru tujye kuba dusangira muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 21 Mata 2026. Munyemerere twibande ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za Kongo FARDC n'abambari bazo barimo ingabo z'u Burundi FDNB, Wazalendo, FDLR ndetse na abari y'abacancuro bongeye kusuka ibibombe karabutaka ahagenzurwa na M23 ndetse natwirwaneho. Turanakomoza ku byagabwe muri Kivu y'Amajyepfo by'inkariko muri teritwari ya Masisi. Turebere hamwe ariko kandi uburyo impande zombi zikomeje kwitana abamwana kuri ibitero byagabwe muri axe za Masisi na Minembwe. Monisco yashimye
byagezweho mu biganiro biherutse guhuza Kinshasa na AFC M23 ntabwo ari MONUSCO gusa ahubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimye iyi ntambwe nziza ngo imaze guterwa mu biganiro by'amahoro hagati ya Kongo na AFC M23. Icyo mbabwira rero ni iby'impande zombi zumvikanyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko zishimiye dore ko zari zanohereje intumwa arizo we Mark Rubio ni minisitiri ubanye n'amahanga w'icyo gihugu mu bahuza cyangwa se mu bareberaga impande zombi uko umwuka w'ibiganiro wari wifashe. Turaza kuba tubigarukaho muri aya makuru gatanu ku kandi ikindi tuza kuvuga dukomoza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere turebere hamwe by'isosiyete nyinshi z'abanyamerika zishaka ibirombe bya Rubaya bigenzurwa na AFC M23. Birasaba iki kugira ngo izo sosiyete zitsindire ubucukuzi bwo mu by'agaciro hariya muri Rubaya ahagenzurwa na M23? Turaje tubikomozeho byose tubive imuzini muzingo. Hanyuma turarebera hamwe ibya President Yishimiye utegerejwe kwa Captain Traore. Yes, UPDF Ugandan People Defense Force ni igisirikare cya Uganda yatabaye abasivile barenga 200 mu gikorwa gikomeye cyane cyo kurwanya ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byakozwe bite? Turabigarukaho. Tukivuga kuri Ndayishimiye mu Burundi, turaza gukomoza ku rugendo rwe hariya kwa Traore, ariko tunakomoze ku bimaze iminsi bitangazwa komoza ku mutwe wa FLN ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye ushinjwa gushyigikira uyu mutwe ndetse bigaragara akaba awuha byose bishoboka yarawuhaye uburya mu bushyushye. Arahamya ko ngo nta bateye u Rwanda baturutse mu gihugu cye. Ndaje mbive imuzini muzingo muri amakuru. Leta ya Kongo yatangiye gukusanya ibitekerezo ku kuvugurura itegeko nshinga. Ese abamushyigikiye ubwo ndavuga Tshisekedi ni bangahe? Abatabyumva kimwe nawe ni bangahe? Moise Katumbi nawe urwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga yatangaje icyerekezo gishya ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho. Umuryango OIM wamaganye ibyatangajwe na Minisitiri Judith Suminwa turuka ku masezerano ya Kongo na Amerika. Bisa nkaho Kongo itigeze ifata ayo masezerano nk'ari serious cyangwa se nkazateza intambwe ikibazo cy'umutekano kigakemuka mu buryo bwiza. Reka rero tuyavi muzini muzingo wa gatanu ku kandi bahaye ikaze. Nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone ubundi bini inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Reka duhere kuri iyi myigaragambyo karahabutaka yakomeje gukorerwa mu mujyi wa Nairobi muri Kenya ndetse na hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka duhere i Nairobi ngira ngo nabwanyu n'amashusho murakomeje kugenda muyirebera. Abanyamulenge ahangaha haragaragazwa by'umwihariko abanyamulenge bari mu mujyi wa Nairobi ni muri Kenya. Murabizi ko impunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu bigiye bitandukanye. Abanyamulenge by'umwihariko bari mu bihugu bitandukanye mu Rwanda, mu Burundi, muri Tanzania, mu bihugu nka Kenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Bazi rero ibiri gukorerwa abasigaye mu gihugu. Ubwicanyi ndengakamere ukomeje kubakorerwa mu bice bya Minembwe. Tumaze iminsi tutabariza abatuye mu bice bya Kalingi ndetse na Bidegu hariya ku ndondo ya Bijombo, tubabwira ibiri gukorwa n'ingabo za Tshisekedi. Bicwa abaturage, basahurwa, abafatwa ku ngufu, abameneshwa, bicirwa amatungo. Nubwo nabonye guverinoma Kinshasa yemeye gusinya amasezerano yo kutica abaturage ndetse no kutica mu by'ukuri amatungo yabo mu biganiro byabere hariya mu Busuwisi ahitwa Imontro. Aka kanya abaturage rero babanye Kongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge bari hirya no hino ku isi bakoze imyigaragambyo yamagana iryo yicwa rubozo cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi bikorerwa bene wabo batuye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko baratanga ubutumwa ko nabo ubwabo bifuza kugira amahoro no kugira gakondo yabo babuzwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si Nairobi no muri Kenya byaruko
abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbi ku isi hose muri rusange niko nabivuga bakoze imyigaragambyo hano kuva Nairobi kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intero n'inyikirizo yari imwe, barashaka amahoro, barashaka ubutabera ku bantu babo, barashaka ko bahabwa agaciro bambuwe. Baravuga ko agaciro kabo karenze umukungugu n'amabuye y'agaciro bya Rubaya n'abo y'agaciro hirya no hino mu bice bitandukanye by'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo barutishwa. Hanyuma rero basabaga mu by'ukuri ijwi ryose ryavuga rirangurura risaba amahoro, risaba ubumwe, risaba guhabwa agaciro kubakambuwe, mu by'ukuri gutabariza abanyekongo bwoko bw'abanyamurenge. Bavuga ku bitero bya drone bikorwa buri munsi imidugudu myinshi itandukanye, bavuga ku myaka 8 abo Minembwe bamaze bagoswe n'ingabo za Kongo FARDC, FDR ndetse n'ingabo z'u Burundi, bati birahagije kurenza urugero. Bati rero nta mbaraga na zimwe zashyizwe mu guhaka cyangwa se mu guhagarika ibikorwa, igihe ni kirero kugira ngo abaturage bongere bahabwe agaciro. Ni mu gahinda kadasanzwe rero ubona ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa n'abari imbere ya White House bari barindiye umutekano n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imyigaragambyo bigaragara ko yabaye mu mahoro, bari bafite ibipankarite, barakajwe cyane n'uburyo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ibintu bihora abyifashe. Bamaganaga ibi bikorerwa ingabo z'igihugu cyangwa se bikorwa n'ingabo z'igihugu, ari nako mu by'ukuri bikomeje n'ubundi gukorwa. Bya bindavuga ngo akabayicwe nde nikoga niyo koze ntigashira umunuko. Ingabo za Leta Kongo zarimo zisuka ibitero karundura karahutaka hagenzurwa na M23 ndetse n'umutwe twaje intwaro wa MRDP twirwaneho iri mu ihurira ryanse Freve Congo. Ni ibitero bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile benshi. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko guhera mu masaa 9 y'urukerera rwo ku 20 Mata 2026 ihuriro ry'ingabo za Leta Kongo ryagabye ibitero bya drone z'ubwiyahuzi mu gace ka Mikenke ndetse ahari muri komine Minembwe. Lawrence Kanyuka yagize ati saa 11:30 izi ngabo zanagabye ibitero mu gace gatuwe cyane ka Mitimingi muri teritwari ya Masisi, hangirika byinshi, imiryango myinshi irahunga. Mu ijoro rya 18 ishyira 19 Mata ihuriro ry'ingabo za Leta Kongo FARDC nabwo ryagabye ibitero by'imbunda ziremereye ndetse na drone z'ubwiyahuzi mu gace ka Kalingi na Bidego muri Minembwe na Mitimingi no mu bice bihana imbibi. Lawrence Kanyuka yagize ati AFC M23 ikomeje kugaragaza ukurenga ku gahenge kenshi gukorwa nkana na Leta ya Kinshasa, ishimangira ko yiteguye rwose kurwanirira abasivile no gushyiraho umwanya ukwiye w'umutekano kugira ngo turinde abaturage intambara dushozwaho na Leta ya Kinshasa. Ni Leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero nyuma yaho yo na AFC M23 byumvikanye ko imirimo y'urwego mpuzamahanga ruzajya rugenzura ibahizwa ry'agahenge mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo itangira vuba. N'amasezerano atangiza ibikorwa by'uru rwego yasinywe i Busuwisi hariya mu Busuwisi i Montreux tariki 14 Mata, ubwo impande zombi zari zikomeje ibiganiro by'amahoro byibandaga hanini kukohereza abari mu bikorwa cyangwa se kukorohereza abari mu bikorwa byo gutabara abagizweho ingaruka n'intambara. Ubwo ibiganiro byatangiye rero tariki 16 Mata byari bikomeje Leta ya Kongo yari kigaba ibitero bya drone ndetse n'intwaro ziremereye mu Minembwe na Masisi. AFC M23 rero yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko Leta ishyize imbere intambara. Hanyuma tukivuga ku bijyanye n'aya masezerano, bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zishimiye cyane iyi ntambwe yatewe mu isinywa ry'ayo masezerano muri ibyo biganiro byahariya mu Busuwisi. Nkuko bigaragara mu biganiro by'ubufatanye hagati y'impande zombi byasinyiwe twabigarutseho. Masadi Bros rero ni minisitiri cyangwa se ni intumwa ya Amerika mu bibazo bya Afrika, yagaragaje ko ngo igihugu cye ngo cyishimira cyane impinduka zigaragara mu biganiro by'amahoro hagati ya Kongo na AFC M23. Ashimangira ko ibikorwa by'ubutabazi byitezwe kugera ku baturage kandi bikuhutisha inzira iganisha ku mahoro n'iterambere mu karere. Anavuga ko ibiganiro bigamije kugabanya amakimbirane no kongera icyizere hagati y'impande zombi, by'umwihariko hibandwa ku ibahirizwa ry'agahenge no kurekura imfungwa.
Masadi Bulosi yagarutse ku kuba ari intambwe y'indashyikirwa kuba impande zombi rwose zarashoboye kumvikana ku ngingo zifatika zirimo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi, gushyiraho ingamba zo kurengera abasivile ndetse no guharanira ko amahoro arambye agera ku baturage. Anashimira abafatanya ibikorwa bose bagize uruhare mu kugera kuri aya masezerano, barimo Katari, barimo Ubusuwisi, Togo, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, MONUSCO, ICGLR, IGVM, UN OCHA n'indi miryango mpuzamahanga. Guhagarika kwibasira abasivile, Kongo yemeye ko itazongera na gato kugirira nabi abasivile amatungo yabo cyangwa se ibikorwa byabo by'ubuhinzi. Ibi byatangiye bigarukwaho muri iyi nkuru, mwabyumvise byatangajwe n'uyu Lawrence Kanyuka nyuma y'ibitero byagabwe mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo. Kongo ntabwo rwose ijya ishimwa kabiri. Hanyuma ariko kandi si nibyo gusa, kuko ingingo zemejwe muri biganiro ni nyinshi. Guhagarika ibikorwa by'urugomo, Kongo na M23 byemeranyije guhagarika ibi bitero n'ibikorwa byose byangiza ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa remezo byabo birimo amazi meza, ibiribwa, itumanaho, ingufu, ibitaro n'amashuri. Bemeje gukomeza ubufatanye mu bikorwa by'ubutabazi. Ubwo ni ibikorwa birumvikana by'ubutabazi bizakomeza, ngo ntibizagaruka gusa rero cyangwa se ngo bigarukire ku gutanga ibiribwa n'ubuvuzi gusa, ahubwo ngo bizanajyana no kurengera umutekano w'abaturage mu nzego zitandukanye. Iyubahirizwa ry'agahengerero naryo ryibanzweho cyane kuko impande zombi zumvikanye ko ibikorwa by'ubutabazi bigomba gutangira vuba, ndetse banemezwa cyangwa se hanemezwa irekurwa ry'imfungwa zirenga 400 mu minsi 10 iri imbere. Ni Kongo yemeye kurekura imfungwa 311 na AFC23 za AFC23, mu gihe AFC23 nayo yemeye ko izarekura imfungwa 136 za leta. Ibiganiro byabaye mu gihe intambara n'ubundi ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ibimenyetso by'uko rwose intambara ishobora kuza gufata indi ntera bikomeje kugenda byiyongera uko bwije nuko bukeye. Tukivuga ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri inkuru y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, agace ka Rubaya gatekanye amaginga ya nubwo ariho hiciwe Lieutenant Colonel Wilingoma, afande Wilingoma, Imana imuhiruko ridashira, yari umuvugizi wa M23 bya gisirikare, ariko akakanya Rubaya iragenzurwa na M23 kandi iratekanye. Sosiyete nyinshi rero z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zishaka ibirombe bya Rubaya rwose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bibamo hafi 15% bya korota yose iri ku isi ya rurema. Ni Leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete z'abanyamerika zagenzuraga hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025 ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Iri huriro AFC23 rero ryanenze imyitwarire ya Leta ya Kongo, rigaragaza ko gutanga ibirombe bya Rubaya kandi itabigenzura bishimangira uburyo ikomeje gutsindwa intambara ihanganishije impande zombi. Nk'uko ibihugu byombi byabyumvikanyeho, Amerika yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya Rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi, birimo inganda z'abanyamerika zikeneye, niba ari byo inganda z'abanyamerika zikeneye. Hanyuma nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters ku 20 Mata ni ku munsi w'ejo, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yavuze ko leta yabo itegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe. Uyu muyobozi yatangaje ko ikiriho ari uko Amerika yifuza cyane ibirombe, ati Rubaya ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi zishaka, rero ibiganiro birarimbanyije. Hanyuma rero anasobanura ko yanasobanuye ko Amerika ibona Rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ko kubyaza umusaruro ibirombe byaho hashingiwe ku masezerano ya Washington byatanga igisubizo ndetse kirambye. Ni AFC23 igenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 2024, yahozemo ingabo z'u Burundi, iza Kongo n'imitwe twaje intwaro igize ihuriro Wazalendo. Hanyuma ikindi twagarukaho ikijyanye n'itegeko nshinga, murabizi ko Tshisekedi ashaka kubikoraho hakabaho ngo kuyobora iki gihugu mu yindi myaka nyuma ya manda ze zigera kuri 2 zabasoje mu minsi mikiri imbere. Rero ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bwatangiye no gukusanya noneho ibitekerezo mitwe ya politike, imiryango itandukanye n'abaturage ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryo muri Gicurasi 2026. Biragaragara ko Tshisekedi atumvwa ndetse cyangwa se hari benshi batavuga rumwe nawe kuri ingingo. Murabizi witwa Matata Ponyo maze iminsi rwose
awushyiditse nawe n'abandi banyacyubahiro batandukanye mu nteko nshinga amategeko. Aka kanya rero ishyaka UDPS riri ku butegetsi rikaba rimaze igihe mu bukangurambaga bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura iri tegeko kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Uyu munyamabanga mukuru wa UDPS yitwa Augustin Kabuya yavuze ko abanyekongo batatoye Tshisekedi ngo ayobore manda, ahubwo ko bamutoye kugira ngo akemure ikibazo igihugu gifite, bityo ko kubikemura muri manda ebyiri gusa bidashoboka. Ni mu gihe kandi abaturage bakomeje kugaragaza ko bamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Imyigaragambyo imaze iminsi mu mujyi wa Kinshasa tumaze iminsi bigarukaho, aho abaturage bavuga bati rwose Tshisekedi witwikira intambara ashaka mu by'ukuri gukingira ikibaba guverinoma ye no kugaragaza mu by'ukuri ko ishoboye, nyamara ifite intege nke, rero agashyira imbere intambara mu by'ukuri ngo ibagakingirizo, bati turabyamaganye ntabwo twabyishoborera. Aka kanya rero hari abanyapolitiki batandukanye basa naho ari abambari be inshuti magara ntunsige, bameze nk'uduti tw'inkubirane, bakomeje gushyigikira Tshisekedi muri uyu mugambi. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamagana iki gitekerezo basaba ko agomba kwemera gusimburwa muri 2028 kuko itegeko nshinga ryo muri 2006 rya Repubulika ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Kuri uyu 20 rero ku munsi w'ejo umunyamabanga uhoraho w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi akaba n'umuvugizi waryo Prof Andre Mbata atangaza ko rwose hari benshi bagaragaje ko bashyigikiye ko itegeko nshinga rivugururwa. Ni Prof Andre Mbata anashimangira kuri iyo cyangwa se ashingiye ngo kuri iyo mpamvu arasaba amashyaka, imiryango y'abanyamakuru ndetse n'abanyamuryango ba Union Sacrée, amadini ndetse n'abandi bo mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu ngo ko batanga inyandiko z'ibitekerezo byabo kuri ingingo bitarenze tariki 20 Gicurasi, ni minsi mike iri imbere. Ubwo rero biteganyijwe ko nyuma y'icyo gihe ihuriro Union Sacrée de la Nation izashyiraho komisiyo technique izasesengura neza ibitekerezo byose byatanzwe, hanyuma raporo izajye cyangwa se raporo ngo izategura izashyikiriza Perezida Tshisekedi kugira ngo azafate umwanzuro. Ubwo rero nubwo bikitwa igitekerezo bikaba bisa na Perezida Tshisekedi yamaze kwanzura ko azakomeza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo na nyuma ya manda ebyiri, kuko tariki 8 Mata yatangaje ko afite intego yo kugira iki gihugu kimwe mu byihagazeho muri Afurika mu mwaka wa 2032. Abatavuga rumwe nawe rero nanone kuri inshuro barashyiditse, ubwo sinakoma mu by'ukuri urusyo ngo nibagirwe ingasire. Yitwa Moise Katumbi aratanga igitekerezo cyangwa se yatangaje ibisa nk'icyerekezo gishya ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko rwari rugeretse mu matora yo mu bihe byashize hagati ye na Tshisekedi, murabizi ko ari we waje no kumugwa mu ntege mu majwi. Moise Katumbi rero akaba numwe mu bavuga rikijyana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihugu cya Kongo rero numwe mu banyapolitiki bakomeye ndetse yageze guhatana amatora y'umukuru w'igihugu, yongeye no kugaragara rero agaragaza icyerekezo cye ku hazaza h'igihugu, avuga ko afite ubushobozi n'ubunararibonye byo gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. Mu magambo ye rero yatangarije mu kiganiro n'itangazamakuru, Moise Katumbi agira ati mfite icyerekezo ku gihugu cyanjye, mfite raporo nziza y'ibyo nagezeho igihe nari guverineri, kandi mfite ubunararibonye, nzaba perezida utarira abanyekongo. Ati ahubwo nzaba umukuru w'igihugu uzana ibisubizo ku bibazo mufite mwese. Moise Katumbi azwi cyane muri politiki ya Kongo, cyane cyane kubera igihe yamaze ari guverineri w'intara ya Katanga, aho yagiye ashimwa n'abaturage n'abasesenguzi kubera imiyoborere ye yibanze ku bikorwa bifatika by'iterambere muri iyi ntara ya Katanga. Hanyuma rero kandi si ibyo gusa muri rusange ibitangazwa na Moise Katumbi ku kijyanye n'icyerekezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe yayoboraga Katanga hari ibikorwa byagaragaye nk'iterambere mu rwego rw'ubukungu, imihanda n'ishoramari ry'ubucuruzi. Ibi ni ibintu byatumye rero amenyekana nk'umuyobozi wibanda ku bikorwa kurusha amagambo. Moise Katumbi rero akaba akomeje kugaragaza ko yifuza kuyobora Kongo mu rwego rwo guhindura imiyoborere ishingiye ku bibazo bimaze igihe kirekire birimo umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ubukene bunuma ndetse n'icyuho mu
mu bukungu, ruswa n'imiyoborere idahwitse, ikibazo cy'imiyoborere idafite indangagaciro z'iterambere. Anavuga ko rwose igihugu gikeneye umuyobozi ufite gahunda ifatika, ushobora guhuza abaturage ndetse no gushyira imbere ibisubizo aho kwibanda ku magambo no guteza ibibazo abanyekongo. Abakurikiranira hafi bya Moise Katumbi ndetse abakurikiranira hafi bya politiki ya Kongo bavuga ko Moise Katumbi ari umwe mu banyapolitiki bafitiye igikundiro gikomeye mu baturage bamwe, cyane cyane bitewe n'ishusho ye nk'umushoramari ndetse n'umuntu ufite ubunararibonye mu buyobozi bw'intara nka Katanga. Nyamara kandi asabwa kugaragaza gahunda irambuye kandi ifatika ngo izashobora guhangana n'ibibazo by'imitegekere ya Kongo, igihugu gifite ubuso bunini n'ibibazo by'umutekano bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Amagambo Moise Katumbi yatangaje agaragaza icyifuzo cye cyo kwiyamamariza kuyobora igihugu nk'umuyobozi ushaka impinduka zifatika muri Kongo gusa. Nk'uko politike y'iki gihugu ihora igoye, ngo hazasabwa ibikorwa bifatika, ubufatanye n'imiyoborere ishingiye ku bumwe kugira ngo icyerekezo avuga kibe impamo. Yes, yitwa Judith Suminwa Tuluka wongeye kumvikana ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kaganira n'ikinyamakuru TV5 Monde ku masezerano asinyiwe hariya mu Busuwisi. Rero yongeye kugaragaza ko ibyari amasezerano ntacyo bitanga cyangwa se nta buremere bifite, ariko kandi yaje kuba yamaganwa n'umuryango OIM wamwamaganye. Rero mu buryo bumwe tugiye kuba tunagarukaho, ni mu gihe impaka zikomeje gufata indi ntera ku masezerano bivugwa ko ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango mpuzamahanga wita kubimukira OIM watangaje ko nta ruhare na ruto wagize muri ayo masezerano, uhakana ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka mu kiganiro aherutse kugirana na TV5 Monde. Ni OIM yasobanuye ku mugaragaro ko idashobora kugira uruhare mu masezerano ayo ari yo yose atubahirije amahame shingiro agenga ibikorwa byayo, cyane cyane ajyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwabimukira. Uyu muryango wukije ko ibikorwa byawo byose bishingiye ku bwumvikane busesuye bw'abarebwa n'ibikorwa, kandi kudashobora rwose kwinjira mu masezerano ayo ari yo yose utabigizemo uruhare mu buryo buziguye kandi bwemewe. Ni magambo yayo rero OIM yasobanura ko nta gikorwa dukora hatabayeho kwemera ku bushake kw'ababigizemo uruhare. Turi mu masezerano ayo ari yo yose y'ibihugu byombi hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite uburenganzira busesuye bwo kwanga cyangwa se guhagarika uruhare rwacu igihe cyose tubona ko amahame yo kurengera abantu atubahirijwe uko bikwiye. Ni amagambo yaje akurikira ibyo Suminwa yatangaje, aho yashimangiraga ko hari ubufatanye buriho hagati ya Leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na OIM, ibintu byahise biterwa utwatsi n'uyu muryango mpuzamahanga. Yes, nibyatangajwe na Suminwa rero ubwo kubijyanye n'amasezerano hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na AFC M23 yasinyiwe hariya mu Busuwisi. Judith Suminwa Tuluka yumvikanye rwose asa n'utangaza ko rwose ari amasezerano cyangwa se biriya biganiro byabereye i Montreux mu Busuwisi hagati y'intumwa za Alliance Fleuve Congo na Leta ya Kinshasa ngo ntacyo bifatika, ngo cyangwa se ngo nta gifatika cyagezweho cyangwa se cyakwitegwa. Ati haracyari imbogamizi zikomeye cyane ku kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege cyangwa se ibibuga by'indege bya Goma na Kavumu ni hafi ya Bukavu, nyamara ngo bifatwa nk'iby'ingenzi mu korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Uyu rero ni Judith Suminwa Tuluka warikoroje mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma reka noneho nanone kuri inshuro tugaruke turebera hamwe ibikubiye mu makuru. MONUSCO nayo yari yashimye ibyagezweho muri aya masezerano yo mu Busuwisi. MONUSCO ni umuryango mpuzamahanga, ni umuryango w'abibumbye ushinzwe kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO yagaragaje amashimwe no kunyurwa ndetse no gushyikiranga ibyagezweho mu biganiro byabereye i Montreux hagati y'impande zombi, ni M23 ndetse na guverinoma Kinshasa. Ni ubutumwa rero bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO bwari indorerezi muri ibiganiro byateguwe na Katari mu Busuwisi, bwishimiye amasezerano yo kugeza ubufasha kuba bukeneye mu burasirazuba bw'igihugu, ivuga ko bugomba mu by'ukuri bugomba kwihuta butekanye
burambye kandi nta nkomyi. MONUSCO rero igasaba kandi ngo impande ziri mu ntambara gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo imfungwa zirekurwe kandi ziguranwe bitarenze icyumweru gitaha. Ni MONUSCO kandi ivuga ko yiteguye gutanga inkunga y'ibikoresho na tekiniki mu gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye kandi burasaba guhagarika ikoreshwa ry'indege zitagira abadereva hamwe n'ikoranabuhanga ribuza GPS gukora neza hamwe no kwizezwa gukoresha ibibuga by'indege n'ikirere mu mutekano wose. Nubwo hashimirwa ibyagezweho mu biganiro byo mu Busuwisi, ariko impande zombi mu by'ukuri haracyari ibindi bintu byinshi ngo zitumvikanaho. Abagize ihuriro Alliance FRF Congo nk'urugero barasaba cyane gukuraho ibihano by'urupfu kuri bamwe mu banyamuryango baryo ndetse no gufungura amabanki mu turere rigenzura. Ibi rero nabyo ni biri kugenda bitangazwa. Hanyuma rero mu yandi makuru yitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'ubu ngubu ategerejwe mu gihugu cya Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traoré. Ni mu ruzinduko rw'akazi rugamije ubucuti. Ndayishimiye rero nkuko bigaragara Presidence ya Burkina Faso mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yavuze ko Perezida Ndayishimiye ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ayo asura kiriya gihugu kuri uyu wa yes yari busura iki gihugu yanagisuye rwose kuri uyu wa mbere tariki 20 Mata. Yakiriwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu ya Kuruba aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré. Murabizi ko ibi bihugu byombi bibanye neza rero. Hanyuma ariko icyo nashaka kuhita nkomerezaho kuri iyi nkuru yandayishimiye, reka turebera hamwe ibyo atangaza ku mutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yatangaje ko ngo u Rwanda ruha inzira abajya guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo kandi ko ngo kitemerera abagituramo kuruhungabanya, ariko ibimenyetso bigaragaza ukundi kuri. Mu kiganiro cy'amakuru yaga Burundi giherutse kuba, Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko yari akwiye gufunga umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda mu rwego rwo gukumira cyangwa se abakwambuka bajya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ati u Rwanda nitwumvikana ku byerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi, ni ukuvuga u Rwanda rurabafungurira bo bakaza gutera u Burundi, nta gihe u Burundi burafungurira umuntu ujya gutera u Rwanda. Murabyuka kuva mu mpera za 2023 ubirego bya Ndayishimiye byatangiraga, u Rwanda rwabiteye utwatsi rusobanura ko nta gihe rwigeze rukorana n'abarwanya u Burundi bwe rwibutsa leta y'u Burundi. Hanyuma rero umunyamakuru yabashije Ndayishimiye niba igihugu cye kidashobora kwicungira umutekano mu gihe imipaka ifunguye, agaragaza ko rwose atabyizera mu gihe hari urujya n'uruza, kuko hari igihe baca muri humye inzego z'umutekano zabo bigatera u Burundi cyangwa se bagatera u Burundi. Ati abarundi miliyoni 12 tubatondetse kuva hariya ku Rwanda, turebe ko bagera i Muyinga hakabura irembo risigara, uburyo ducunga uzabimenye. Ati uzabimenye umunsi baje twafungura, wasanga barimo baratugera hano nyine. Ati wasanga barimo baragutera hano nyine. Nubwo Ndayishimiye avuga ko nta bigeze batera u Rwanda baturutse mu Burundi, ni kenshi abitwaje intwaro mu mitwe irimo FLN baturutse mu ishyamba rya Kibira bakagaba ibitero mu bice byo mu majyepfo y'uburengerazuba bakica abaturage. Ibitero birimo iby'abarwanyi ba FLN bagabye mu mirenge ya Nyabimata ndetse na Kitabi mu turere twa Nyaruguru ndetse na Nyamagabe muri 2018 na 2019 baturutse mu Burundi. Muri Gicurasi 2021 bagabye ikindi mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi basubizwe inyuma. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko abarwanyi ba FLN bateye muri Bweyeye baturutse mu gace ka Gitura Shyamba komine Mabayi ni mu Burundi.
ubwo basubizwaga inyuma bambuka umugezi wa Ruhwa basubira muri Kibira. Abarwanyi ba FLN bari bafite ibikoresho bifite ibirango by'ingabo z'u Burundi bishimangira ko impande zombi zakoranaga icyo gihe mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri Gicurasi 2022 FLN nabwo yari iturutse mu Burundi yagabye igitero kuri bisi yari itwaye abagenzi yanyuraga muri parike ya Nyungwe yica abaturage babiri. Abarwanyi bakomeje gukorera muri Kibira mu bwisanzure. Hari abarwanyi ba Tabara binjiye muri Kibira baturutse muri Kongo bahangana n'ingabo z'u Burundi muri Nzeri 2020. Mu guhunga rero 19 bayobeye muri parike ya Nyungwe bafatwa n'abasirikare b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu Kwakira 2021 ahangaha turi kugenda twibukiranya u Rwanda rwashyikirije u Burundi aba barwanyi rushimangira ko rudashobora gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Icyo gihe Ndayishimiye yari amaze umwaka n'amezi 3 ku butegetsi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko ubwo umubano w'ibihugu byombi wazambaga mu mpera za 2023 u Burundi bwongeye gushyira imbaraga mu bufatanye n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo FLN. Uretse FLN u Burundi bunakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR cyane cyane mu gihe bihanganye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, ariko bikanavugwa ko binakomeje gutegura umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yes, ni ibyo ngibyo rero twavuga kuri Perezida Ndayishimiye. Hanyuma reka noneho turebere hamwe mu by'ukuri uburyo ingabo za Uganda UPDF zagobotse cyangwa se zatabaye. Murabizi ko igihugu cya Uganda nubwo gishinjwa kuba cyaragize uruhare mu kugaruka mu guhungabanya umutekano ngo kwa M23 mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko raporo z'abanyekongo zikunze kugenda zibigaragaza, ariko Uganda mu by'ukuri aka kanya nababwira ko hari byinshi yakoze birengera abaturage. N'igisirikare cya Uganda rero bivuga ko cyatabaye abasivile barenga 200 mu gikorwa gikomeye cyo kurwanya ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uri mu bikorwa bihuriweho n'umutwe w'iterabwoba byo kurwanya umutwe wa ADF ni UPDF. Rero yo bivuga ko rwose yakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo kurengera abasivile barenga 200. Ibyatangajwe ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru tariki 19 aho igisirikare cya Uganda cyemeje ko abo basivile bari bafungiye mu kigo cya ADF giherereye hafi y'umugezi wa Epulu mu ntara ya Ituri. Icyo kigo rero bivuga ko cyari kiyobowe n'umwe mu bayobozi b'uyu mutwe uzwi ku izina rya Sebagala, uzwi kandi ku kazina ka Muze Meya. Mu gihe igisirikare cya Uganda cyagabaga icyo gitero cyatangaje ko cyisha abarwanyi benshi ba ADF ndetse kigaruza intwaro nyinshi zari zarahishwe muri icyo kigo. Abagerageza rero guhunga nabo bafashwe miri, ibintu bigaragaza igitutu gikomeye uyu mutwe kandi ukaba uri gushyirwaho ni igitutu gikomeye uyu mutwe ukomeje gushyirwaho n'ibitero by'ingabo za Uganda. Mu basivile babohowe harimo abana bigaragara ko bari bahitanywe cyangwa se bari baboshywe na ADF, ndetse hakaba n'umukobwa w'imyaka 14. Amakuru yatanzwe n'abarokotse akavuga ko mu gihe bari bafungiye muri icyo kigo babagaho mu buzima bubi cyane, aho ADF yahozaga cyangwa se yabahozaga ku nzara nk'intwaro yo kubacisha intege, cyangwa se ikabahatira imirimo y'agahato ndetse ikanabahanisha ibihano bikomeye igihe tubahirizaga amabwiriza yayo. Ibi rero byongeye kugaragaza uburyo uyu mutwe ukomeje gukoresha ubugome n'ihohoterwa rikabije ku basivile mu duce ugenzura. N'igisirikare cya Uganda kandi cyanatangaje ko cyagabye n'ibindi bitero ku birindiro bya ADF biherereye mu bice bitandukanye byegereye umugezi wa Ituri, aho cyafashe miri abarwanyi bamwe bari bagerageje guhunga ibyo bitero. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka UPDF yakajije ibikorwa byayo bya gisirikare mu rwego rwo guhashya burundu uyu mutwe nyuma y'imyaka myinshi ukomeje guhungabanya umutekano w'abaturage muri burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe wa ADF washinzwe mu myaka y'igihumbi 1990
muri Uganda ariko nyumuza kwimukira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho komeje ibikorwa by'iterabwoba ubwicanyi n'ishimuta ry'abaturage. Uyu mutwe kandi ushinjwa kuba warifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwari yo mu karere kandi ukomeje kugaragara nk'imwe mu mpamvu nyamukuru zituma umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo ukomeza kuba mubi, nk'imwe mu mpamvu nyamukuru zituma abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri bahora mu bwoba. Mu myaka yashize Uganda na Kongo byatangije ibikorwa bihuriyeho bya gisirikare bizwi ku izina rya Operation Shuja bigamije kurandura burundu ADF mu birindiro byayo. Nubwo igisirikare cya Uganda kivuga ko hari intambwe igenda iterwa, ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Kongo kiracyari ingorabahise cyane kubera imiterere y'amashyamba menshi. Ako gace rero gafite n'ubufatanye bw'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Gusa ibikorwa nk'ibi byo kubohoza abasivile no gufata ibirindiro bya ADF bikomeje gufatwa nk'intambwe ikomeye iganisha kugabanya ubushobozi bw'uyu mutwe umaze igihe kirekire uteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga Bigari. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe mwese twabanye, abari mu Rwanda, mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda birumvikana mu karere k'ibiyaga Bigari, abari muri Afurika, abari hanze ya Afurika, hirya no hino ku isi. Turabakunda, muradukunda, ariko kandi mujye mutanga comment nyabuneka, mutubwira aho muherereye munadusohoza, natwe tujye tubasuhuza amakuru yacu birumvikana, uvuga izina, uvuga uherereye, ndetse rwose unatanga ibitekerezo birumvikana. Ubundi mu by'ukuri dukomeze kugenda twibanira 5 kuri 5. Iyi rero ni Ibakwe Media TV, reka tubashimire cyane.